Zadar, taj predivan starinski grad, često je fokus domaćih i stranih gostiju. No ono što krije zaleđe ovog dalmatinskog grada smješteno pod čarobnog Velebita jednako je dojmljivo i vrijedno pažnje. U današnjoj priči upoznaćemo neke od sadržaja koje nudi Nacionalni park Paklenica i njegova okolica. Kroz današnju kratku video razglednicu nagovorit ćemo vas da već ovog vikenda pronađete prašnjave tenisice i zaputite se prema Paklenici. A ono što planina pruža, a što ne možete naći u nekim drugim aktivnostima, to je u stvari jedno uzemljenje. Dakle, mi svakodnevno u životu trčite na neki sastanak, trčite na neku predstavu, stalno nešto žurite, trčite ono, a planina je uvijek tu i ona vas čeka. Da, Paklenica je jedna od top destinacija što se tiče penjanja, čak i u svijetu. Zato što su tu jako dobri uvjeti, tijekom cijele godine se može penjati, dobra je kvaliteta stijene. Pa privlačno je što se ne radi samo o fizičkom sportu, dosta igra i u ovome. Pješačenje je najbolji način da upoznate ovaj predivan krajolik. Kojim stazama krenuti i čega se paziti najbolje nam mogu pojasniti oni koji park svakodnevno čuvaju. Koje imate od ove poučne staze koja recimo ide do doma, znači za apsolutne početnike možemo reći, to je staza za iskusne kao što je recimo Lipa staza, Bukova staza koje su baš onako teške staze. Ovdje pogotovo u razdoblje proljeća i ljeta dolaze obitelji sa djecom, čak i sa jako malom djecom. U kanjonu Velike Paklenice nalaze se podzemni tuneli popularno zvani bunkeri, koji su izgrađeni u razdoblju od 1950. do 1953. Što se krije iza zazidanih tunela u kanjonu Velike Paklenice bila je strogo čuvana tajna sve do 1991. godine, kada je ovaj prostor Hrvatska vojska počela koristiti kao skladište. Pa evo, zapravo ne radi se o preuređenom, radi se o opremljenom posjetiteljskom centru Podzemni grad Paklenice. Ako bude sve u redu da ćemo za ovu sezonu turističku imati sve, već znači negdje možda u svibnju, da će posjetitelji parka moći uživati u novim sadržajima u ovom objektu. Ovo područje je proglašeno 1949. godine Nacionalnim parkom Paklenica. Dakle, tu su te geomorfološke osobitosti, bogata flora i fauna, a ja bih rekla i kulturna baština, jer sve donedavno u ovom prostoru su obitavali ljudi koji su ostavili trag u ovom prostoru. Dakle, od samog početka, od ulaska u park, tu su mlinovi, vodenice na potoku Velike Paklenice. Dok se teška srca spremamo napustiti ovaj predivan kraj i čaroliju koju je priroda ovdje prosula u svom najboljem ruhu, upoznajemo se i s kulturnom baštinom koja se u ovom kraju prenosi s koljena na koljeno. Praktički ne tako davno živjelo se u velebitskim zaseocima, živjelo se uglavnom od stočarstva i nije bilo cesta, naravno, ni automobila, i u vrijeme kad bi neko u obitelji u jednom od zaseoka preminuo, obitelj je nosila tijelo pokojnika niže dolje niz planinu radi ukopa, a na tom putu koji nije bio lagan i koji je trajao dosta dugo, ljudi su se, nosači, izmjenjivali u hodu. Dakle, tu se moli, lijes se spusti doli, stavi se jedan kamen do glave, jedan do nogu i to je mira. Po tome mislimo da je mirila. Ja znam to i ovako, znate, kad bi se posvađali, ovce uđu kod nekoga pa se posvađa, onda bi mu ovaj zaprijetio da uzet ću ti ja miru, mogla bi ti ja uzeti miru. A to znači da bi ga mogao likvidirati. Za sam kraj ostavljamo najslađi dio, doslovno, jer na ovom imanju osim sjajne prirode žive i pčele koje proizvode jednako tako sjajan med. Dakle, vidite koliko ja radnika imam, a svi se tuže da nemaju radnika. I šta gosti kažu, šta stranci kažu, nemaju oni di to doma probati? Oni to nemaju di probati, a pogotovo ne ovo nemaju di probati, ali to vam ne smije reći. Ovdje ima meda, baza je lozovača, med i jedan samo lijek. Ne smijemo znati. Ne smijete znati iz više razloga. Zdravlje. Kakav dan, prepun života, baš kao što su ljudi i priroda ovog kraja. Ukoliko vam u životu treba doza optimizma i radosti, nemojte reći da vam nismo rekli. Adresu imate, tenisice na noge, društvo pored sebe i put pod noge u sjajnu avanturu. Sretno!